Odi tam Leticija bliže. Malo se vidi u kvadru. Nek ide bliže malo u kvadru. Krčite se gore slobodno malo, tak, gledajte gore prema balonu, ajde. Može? Ajde. Može me ponovno, može me ponovno. Djecu kako gledaju u balonu. A to je to bilo? Neću, ne znam, meni nije. Ajmo, 5 prvo. Di su? Gore? Vidite koji su baloni odsud. Evo. A ti bi još? Ali ti ne lete, Leticija. Dobro, dobro, to. Nema problema.